Ha kajige namding ke bamar kaliang den kesngi apering kileno Hezbollah nagari Lebanon bat kisipai ke Israel kelapan kela yambrew yakinong Lebanon. Ha kaba ke airstrike jongkari Israel kila hapat pemte ki benta jongka Lebanon kabla pelongru ya kawe ke kali ha ki syapang kari Lebanon bahkan syak pemte bat prapom kabla penyiapru ya sangut kirupai ba ki badairu ki siying sisem. Kentup ya laingut kepada ki kenaret ki baprasnem hadu ke kasausnem hapo bat kawe pat kari bentai kepada ke kemi i jongkine ki kena kibala yap hasan penpauru uwe unong tawain ke Hezbollah nagane jaka kat baga kemi jongkini ki kena kapala mensau jurba ha ka bagini ke airstrike jongka Israel kilater ya kan kali ha ki benta jongka snong ain nata bat ai taran markap ki kaput berka Israel nagaliang of foreign minister ke Lebanon laong bagari jong u kan sapa iki komplain syaka United Nation halor ki jingyap jongkini ki paiba kat bana kaliang kai Israel ru ke balakam bahagan ke jingge siat namding ke bamar kaliang la penyap ye iwe ni kinong song snong jong kari Israel Henry omsham la pensyai badai ki rupai ba la ni ki sipai ka jingmi ki jingge siat apreng kini kileno bat ki sipai ke Israel ka dei na katma apreng ki Hamas ka Palestine bat ka Israel kileno Hezbollah ki bertemu ban kerwet ke Israel leng ba ki kapot ke Lebanon bat ka Israel kumsi benta ban yarap lang ka Hamas kinjop hagan ke jingele Henry ke Israel ke bamsham la Kingston kepala pha padang penbun susu ya ki supaya bat ketiare le ki jongka hasilan ter ki kaput jongkari Lebanon bat ka Israel kabahagan ke jinge siat nadu basdang hadu menta la itu ba kumbakat sangut ki breu kilayap ha Lebanon ha ki airstrike jong ki sipai ka Israel katba ki sipai ka Israel Defense Force IDF ki pala kerkut menta pelun ki nong ba Gaza bat ban kerwet na pang ki leno Hamas tangan din kasngi ka badiru ka singublai laong basan pelaingut ki rupai ba kilayap hagi arjaka ke jingsap tai bom ki sipai Israel